preživljenja. Klapka číslo 1. Molim vas da se predstavite imenom i prezimenom i datumom i mjestom rođenja. Crnčić Ivan, Šilo, Nova cesta 19. 23. rođen 23.1.1928. Možete li nam reći koje je bilo vaše zanimanje? Čime ste se bavili, čime se bavite? Do 60. godine sam se bavio poljoprivredom. Poslije 60. sam se zaposlio kao vozač u Tihi Šilo 12 godina. Poslije 12 godina sam se preselio u Autotrans i vozio sam autobus. Bio sam u Autotransu 25 godina, to je svega zajedno 40 i kao vozač sam bio zaposlen. A odakle potječu vaši roditelji? Otkud je vaša obitelj? Moj otac je iz sela Hlape, a majka je iz sela Polja. Rođeni su, otac je rođen 1903. u 7. mjesecu, 15.7. a majka je rođena u Polju 1905. na Božić 25.10. A čime su se oni bavili? A oni su se, otac je bio u Americi, u Južnoj Americi, a majka se je bavila domaćinstvom i poljoprivredom sa mnom. A kako dugo je otac bio u Južnoj Americi? 27 godina. U kojoj zemlji bio? U Sjevernoj Americi, Montevideo. A tamo su već bili neki drugi sa otoka Krka ili... Tamo je bilo puno Krčana, puno iz našega mjesta, a puno i Krčana je bilo tamo. I šta je tamo radio? On je radio, to se zvalo kao pilote su zabavili u zemlju, na čemu su se gradile zgrade i to bio kao poslovođa tamo. A jesu vam ikad rekli kako su se oni upoznali, kako su se sreli? Otac i majka. Otac i majka. Meni je cijela porodica, mi smo oženjeni u Polje 15, ako ćemo po redu. Moj pradjed, pa ded, pa ja, pa moj sin i tako dalje. Tako da smo jako povezani sa Poljem jer imamo imanja, puno zemlje po polju i šume. A koliko ste imali braća i sestara? Ja sam sam, nisam imao braće. A otac kad je radio u Urugvaju, slao novce? Ma slabo je slao. Nešto je donesa kad je došao kući, jer je jako loše, je donesa, kupio je jedno auto i onda u Trstu, jer je onda mogao dovesti ga bez carine u Hrvatsku i tako da sam i ja položio ispit na to, prije na auto, pa kamionu, pa autobusu i tako dalje. Pa kvalifikaciju i sve dalje. A koje se godine otac vratio? Otac je radio 59. A kako ste rasli, kako se živjelo? Kako je bilo vaše djetinjstvo? Gdje ste išli u školu? U školu sam išao u Dobrinj 6 razreda, a poslije kad sam se zaposlio radi kvalifikacije i svega sam polagao do 8. razreda smo polagali ispit. I položio sam 8. razred i onda sam položio kvalifikaciju, onda sam poslije položio visoku kvalifikaciju za vozača. A na vašem imanju imate
masline, ovce? Imamo masline, ovce smo imali, i volove smo imali, i poljoprivredom smo se bavili. Moj ded je bio, ali je bio stariji, on je rođen 70. I onda smo se poljoprivredom radili, a imanje je bilo veliko, pa tako da smo imali pšenice, kukuruza, krumpira i svega je svašta za svoje potrebe. Vi ste rođeni 28. 28. 23. 23.1.1928. I kako ste rasli, je se pričalo što da bi moglo biti rata? Pa nije se onda pričalo kad sam bio malen, nije se pričalo, no kad je došao, moj ded je priča za Prvi svjetski rat kad je bio. I šta je govorio o Prvom svjetskom? A u Prvom svjetskom ratu, on nije bio u Prvom svjetskom ratu, zašto ja ne znam, bio je kod kuće, a bio je 3 puta u Americi, vjerovatno je bio u Americi on kad je bio Prvi svjetski rat. Bio je 3 puta u Americi. Govorio je engleski, njemački i talijanski. Odlično. A što se pričalo kući? Dakle, jeste što govorili o prilikama u zemlji? Jel se šta govorilo o političkim događajima? Ma o političkim događajima se onda nije puno pričalo. Čuješ, tu su bili dedi i majka i ja sami. Mi smo se više pričali o poslu, o šta ćemo raditi, šta ćemo kuhati, šta ćemo tako o svom. A imali smo vinograd dosta veliki, pa smo imali vina, pun podrum i tako smo prodavali to vino i dečki su dolazili piti i tako od toga se je živjelo. A jeste ga prodavali kod vas ili ste negdje nosili? Ma, kod nas smo najviše prodavali kod nas i bilo je u selu kuglanje, pa kartanje, pa tamo smo uzimali barem na nedelju po 10 litara vina i tako se zarađivalo. I ded je imao poslije Drugog svjetskog rata je imao penziju, jer svi koji su plovili na brodovima, privatnim brodovima, nisu bili osigurani, ali su dobili neku malu penzijicu, tako da je imao 400 dinara penzijice i od toga se je živjelo. A jesu se neki plesovi organizirali? Kako ste se vidjeli s drugim mladima? Je li bilo nekih proštenja ili kako se mladi svijet sretao? Mladi svijet, mi smo se družili, jako smo se družili sa svima. To selo je bilo malo, to nije bilo veliko selo, to je bilo samo 25 kuća, a bilo nas je u selu oko 80 stanovnika, ali svi smo bili prijatelji, svi smo se nekako slagali, dogovarali, razgovarali, jedan s drugim smo bili, cijelo selo je bilo prijateljski. Zato smo i u ratu bili složni i prijatelji i živjeli. I kad je počeo rat? Kad ste čuli da počinje rat? Rat je počeo 1943. godine i onda je u rat išlo 12 mladića iz našega sela, a nas je ostalo 13 koji smo radili u selu, jer je u našem selu, iz našega sela je bio predsjednik Kotarskog odbora. I tamo su delegati dolazili kod njega, tamo su dolazili svi iz Krka, predsjednici, članovi SDP-a i tako se je razgovaralo, smo vršili stražu po cijele noći. I na stražu smo i mi, i ja odlazi i moji prijatelji, ali nismo nikad mi prijatelji mladi išli zajedno, nego nas su postavljali sa
starijim koji su već služili vojsku i sve. A imali smo 2 puške i te 2 puške smo mijenjali. Svak koji je bio na straži, taj je uzimao puške. A puške su bili sklonjeni kad nismo bili na straži u našoj štali u Senu smo imali zabodene i tamo su živjele. A bilo je, stalno dolazili su kod tog našeg predsjednika Kotara, delegati od cijelog Krka su dolazili, a i izvana. I onda je trebalo paziti da ne bi ko došao, da ne bi nastradali. I gdje ste stražarili? Koliko Po selu smo bili, i po selu smo išli i oko te kuće gdje je bil sastanak i u blizini te kuće gdje je bio sastanak i tu smo stražarili da ne bi ko slučajno došao ili neprijatelj i tako. I od te 2 puške jeste uspjeli osvojiti još neko oružje? Molim? Jeste uspjeli osvojiti još neko oružje? Mi nismo oružje, ali jako je dolazilo iz Visa hrana, svega i svašta je dolazilo i onda smo vozili tu hranu iz Punta. A brod je dolazio između Punta i Baške, Konobe se to zvalo. Ali su tu vozili puntari na mulcima hranu i sve na Kuku. Kuka se je zvala gdje se je spajala cesta koja je dolazila iz Vrmnika, iz Krka i iz Baške. Da su prelazili tu cestu jer su u Puntu bili Njemci. Garnizon. I mulci nisu imali potkove, znate što su potkove, ona željeza na nogama, nego su bili bez potkova da se to ne čuje kad su išli, jer su blizu kod groblja u Puntu je bila jedna staza koju su dolazili na tu Kuku, a mi smo tamo čekali sa volovima i u jednoj šumi. I tamo su oni znali gdje smo i tamo smo prekrcavali robu i onda smo ju vozili za Hlapu. A išli smo preko Vrbonskog polja, ne za Vrbnik po cesti, nego kroz Vrbonsko polje je bio jedan putić i tuda smo išli da smo skriveni, da ne bimo došli, da ne bi neki naišao na nas. Onda smo poslije, nismo išli kroz Resiku, nego smo išli kroz selo Paprata i Resiku, jedan putić je bio u pravcu Gostinca i tako smo dolazili u selo Hlapa. A kad smo dolazili u selo Hlapa smo išli do samog bunkera, gdje smo imali 3 bunkera koji su bili u Hlapi. I išli bi do njih za iskrcat robe, a ako je slučajno došao neki van Hlape sa vozom ili nešto nije, nismo mu dozvolili da ide do bunkera, da nam otkrije gdje su te bunkeri skriveni, nego u sredinu Hlape iskrca šta je vozio i da smo ju nas 13 to prenašali u bunkere i sklanjali. A Njemci su bili u Puntu ili još u nekom drugom mjestu na Krku? U Puntu, u Krku, u Malinskoj su bili Njemci. I jednom zgodom se je nasukao jedan brod u kojem su bili Njemci u vozu. I tamo su išli partizane, Njemci su zarobili, a brod, šta god je bilo na brodu, su uzeli i došlo je 10 vozova iz Omišlja na Hlapu. I to je bila najteža noć u cijelom ratu, jer su onda iskrcali kod doma u Hlapi, to u sredini Hlape, a mi smo to sve kad su oni otišli prenesli u bunkere. I nije nam moglo stajati u tim bunkerima, jer to su bili bunkeri, cisterne su bile 2 koje su bili šahta pokrivena sa betonom i tamo jedna sandučina ili nešto na
bacani drva i sve na taj otvor, tako da se nije vidjelo. A jedan bunker je bio kod našeg predsjednika Darka Franuka, oca u štali, gdje su bili ovce, ozgora i đubre, a ozdola je bila deka i ispod je bila jama iskopana i to je bio bunker, sklonište gdje je bila hrana i sve ostalo je bilo. I tako smo to radili. A kako su ti bunkeri pripremljeni? Kad ste te bunkere pripremili? Te dva bunkera su bili pripremljeni jer to su bili cisterne napravljene kod štalja. Nisu bili bunkeri kod kuća, kod štalja kao cisterne napravljeni za vodu, a poslije su bili odvojeni od vode, nije voda išla unutra, nego su bili samo bunkeri. I to je bilo zatvoreno. A šta je u štali bilo, to je bilo naknadno napravno smetnjena ploča jer je bila kosina i onda je tu bio ozdola bunker 1,5 m visine i to je bio bunker, a zgora je bilo đubre i bili su ovce, je imao i ovce su bili gore, to je bilo sklonjeno. A je li otkriven koji od tih bunkera u vrijeme rata ili... Nikada nije otkriven, nego je bilo taj što sam počeo pričati, kad su došli ti vozovi iz Omišlja sa tom hranom, nismo imali više gdje hranu postaviti. Onda naša kuća je bila, gdje sam ja živio, najbliža toj, gdje su to iskrcali ti kamioni, gdje ti vozači. I onda smo mi imali dva podruma. Jedan podrum je bilo vino, klupir i stvari, a jedan je bio kao zatvoren. I u taj zatvoreni bunker smo to naknadno stavili, a drugi dan poslije toga je došla racija, Njemci. I tu su stali na putu kod naše kuće od doma, pa od naše kuće do tog jednog bunkera. Tu su kao odmarali. I došli su 3-4, mi smo pobjegli, skrili se svi, ki smo to radili i sve, mi smo se skrili, a majka i djed su bili u kući. I došli su 2-3 u kuću pit vode ili nešto, a djed kako je nešto znao njemački kazat, govorit, on je s njima počeo malo pričati njemački i onda njim kaže, hoćete li vina popit možda? Hoće, da hoće. Pa su mu nije dao i vina, a oni su podignuli jedan sandučić što je bio kod stola, a sanduk je bio pun suhih smokava. I oni traže majku da njih da vreću. Ona njih je dala jednu vreću, oni su napunili vreću smokava, uzeli, vidjeli su u dvorištu tamo kod štale magarca, uzeli su magarca i smokve i stavili smokve na magarca i otišli su u pravcu polja. Ali su išli između županja. A tamo su naišli gdje smo ovce imali mi baš u šumi i vidjeli ovce. I vidjeli su tamo ovce mirni, išli su tamo jednoga ovna velikoga koji je bio najveći, uhvatili su ga, zaklali, stavili na magarca i sve su uzeli magarca i ovna i smokve, išli su u polje. Kad su došli u polje, su se uselili u jednu kuću i tu su bili, ali znate, za ono vrijeme nisu bilo zahoda u kući, nego su bili zahodi u dvorištu. A oni su u dvorište stavili magarca i od toga te kuće je žena išla u zahod, ali je portun ostavila otvoren. Kad je ostavila portun otvoren, magarac je pobjegao. I magarac je pobjegao i drugi dan je sam došao u hlapu, vratio se. Magarac, tako da magarca smo dobili,
a Praza i Smokve su otišli. I tako se je desilo. A mi, nas 13, mi smo iz tih bunkera vadili robu, hranu, šećer, brašno, paštu, sve šta je bilo. I to su bili vreće od 50-60 kila. Onda smo presipavali u vrećice od 20 kila. Male, i u tom domu je bilo povisen pod, tako da smo otvarali te daske, smo odvizali i stavljali smo to dole i onda smo to krcali drugu noć kad je bilo veza, kad je išla za Gorski kotar u more. Jedan brodić je kretao iz Klivna, a jedan iz Šilja. Oni su se dogovarali koji će ići. Nisu išli oba dva istu noć, nego svaki svoju noć. Na tom brodiću je bilo 5 osoba. 4 na vesla su bili, a jedan je bio na timonu i išli su iz Klivna na izlaz iz Klivna, a tamo smo mi dolazili sa vozom. I ja sam dolazio sa vozom i bilo i ostali. I onda bili nakrcali tu hranu i oni su, ili ljude koji su putovali sa brodićem, bi bili išli u sam kraj sve do voza. I onda bi bili skrenuli desno za Kačijak, Gorika. Su za Dramalj išli, a tamo su čekali ženske i straža je bila postavna od voza do Šila na 4 mjesta. Na uzvisinu, na brda, a svaki stražar je imao kod sebe šmrike, hrpu šmrike, gdje je mogao, ako bi slučajno bili, jer su Njemci dolazili sa maunama, pa bi se bili sklonili negdje u neku uvalicu i onda čekali ako će doći veza. Kad su došli oni tamo, bi oni bili zapalili tu šmriku, tako da bi obavijestili sve stražare koji su bili na Krku, a drugi stražari su bili u Dramlju, koji su bili isto povezani i onda bi se bilo, ne bi veza išla i ne bi bili, nikada nisu uhvatili tu vezu Njemci. Nikada nisu ju uhvatili, a puno puta su došli tu. I tako je to bilo cijelo vrijeme. A gdje su onda dalje nosili te vreće sa brašnom? Te vrećice su u Gorski kotar ženske nosili, zato smo stavljali po 20 kila, da su na leđima nosili ženske u Gorski kotar, gdje su bili partizani. U partizanima u njihovo mjesto, gdje su oni bili. I takav je bio taj život. I kad ste sve to nosili, vaši susjedi koji nisu bili u partizanima su vidjeli šta radite. Oni su svi, selo je znalo, naše selo, ali ostala sela nisu znali gdje su bunkeri, jer smo mi to imali skriveno. Samo naše selo je znalo, a mi, cijelo selo je bilo organizirano. Nas je bilo okolo 80, sad kazavete, da nas je bilo 80. Svi su znali gdje su bunkeri i ko radi i šta radi i ko je predsjednik i ko je šta. I sve je bilo u redu, svi smo bili složni u selu, jako složni, dogovorni. Neprijatelja nismo imali u selu. Svaka čast. Da. Jel se sjećate još neke zgode iz tog vremena? Vi bi nosili i osiguravali svu tu hranu koja je išla za Gorski kotar. Da. Imate još neku zgodu koju bi htjeli ispričati iz Drugog svjetskog rata, koja bi bila zanimljiva? Zanimljiva? Šta ja znam, ja sam imao rođake, poginuli su mi u svjetskom ratu 3 rođaka. 2 su vratili se rađeni, a 3 su ostali na ratištu.
od sela Hlapa je bilo 12 mladića u partizanima, neprijatelja nije bilo ni ništa, poginuli su 2 iz Hlape, a 2 su bile ranjena. Jesu vam pričali oni koji su se vratili ili o tome kako su drugovi njihovi poginuli ili kako je bilo? Jesu Što pričali, govorili? pričali su jer čak jedan rođak koji je poginuo u ratu, su bili 2 brata u ratu, u istoj četi. I jedan je poginuo, jedan je se vrati ranjen iz tog ratišta. I oni su pričali kako je bilo njih u ratu i naši koji su išli do njih, neki ljudi su išli do svojih koji su bili u ratištu, pa su ih posjećivali i tako. I onda su pričali kako je na ratištu, a na samom Krku je bilo malo ratišta. Jedan rođak je poginuo i na Krku, bio jer su išli Njemci, a oni su ih između Maličke i Krka sačekali, partizani, i zapucali su na njih i tu je jedan poginuo. Jedan je poginuo moj isto koji je bio daljnji rođak, ali je tu poginuo. A drugo je bilo malo ratišta, samo što su Njemci dolazili više puta. Više puta su Njemci dolazili jer kad su ti 16 kad je došlo, onda su drugi dan došli racija, to kad su uzeli smokve i sve, to je bilo strah Božji, da su mislili da smo otkriveni, da su bili ta hrana da se je dovezla od Omišlja na Hlapu, da je to sve, a oni su se samo odmarali tu, ali bilo je strahovito, strašno je bilo. Pa što su mama i vaš djed rekli kad su otišli s tim smokvama? Šta su rekli? Aj Bog da su samo otišli, neka nose smokve i magarca, samo da je kuća ostala živa, da su nisu otkrili, da je u Prodormu sklonište, gdje je hrana i gdje je sve u skloništu, onda bi bili zapalili kuću, sigurno. Oni su i zapalili dom. Jedan put su došli, racija, i neko je otkrio valjda, jer su našli nam u domu hranu i našli su i otkrili su. Tu hranu su dignuli iz tog skloništa i nakrcali na jedna kola i volove, svi smo skrili volove i sve, i onda su žene pokupili od cijeloga sela i da guraju kola. Da guraju. A šta će ženske gurat kola pune hrane i sve. Onda je jedan čovjek rekao da on ide po krave, išao je po krave i zapregao krave i odveo je te kola i u Šilo. A u Šilo je bila brodica koja je dovezla te Njemce u Šilo koji su došli u Hlapu, jedna grupa, a jedna grupa je ostala u Šilu i vratili se u Crikvenicu s tom grupom. A gdje su zapalili tu kuću? U kom mjestu? To su dom zapalili. Gdje su taj dom zapalili? Dom su zapalili, te daske, što su podignuli te daske su zapalili, mislili su da će cijeli dom izgoriti, ali nije ništa, ako ne samo te daske su izgorele i drugo ništa. Mi smo ga opet pokrili i opet smo tu radili u domu, smo to prebacivali, tu hranu i to sve što smo radili. To je bio vaš dom u Hlapu? Naš dom u Hlapi. A kad su ga zapalili? Taj dan kad su uzeli tu robu, kad su otkrili da tu mi radimo, da to prebacujemo. Neko je prijavio, nekako su došli, jer su došli racija i otkrili su ta grupa je došla Njemaca i otkrila je dom, išli su u dom, razbili su vrata, išli su u dom
i dignuli su daske i otkrili su da je tu sklonište, da je tu hrane. Razumijem. Da. A kako to da ste u selu, da su svi bili tako složni? Mi smo bili složni od uvijek. Mi smo stalno napravljali te putove, komun se je to zvao, putove održavali, sve, cijelo selo, to je bilo malo selo, to nije bilo puno ljudi i svi smo bili na jednoj strani. Nije bilo nijednoga u četnicima, nije bilo nijednoga, samo partizani, samo smo bili svi za partizane. A u drugim selima na Krku, kako je u drugim selima? U drugim selima je bilo miješano. Ali Polje i Hlapa su bili jednostavni. Oni su bili svi za partizane. U Polju je bilo samo jedan koji su ga vjerovatno i ubili partizane jer su ga odvezli partizane i nestao je. Taj je vjerovatno bio na strani ustaša i onda su ga ubili. A inače, u Krku, u Malinskoj... bilo je miješano je bilo. Nisu bili sami prema partizanima, nego je bilo miješano. I u četnicima, u Puntu je bilo dosta četnika, isto ali bilo je i partizana puno. Jer samo tih mulcima koji su dolazili, samo njih je 10-15 dolazilo tamo koji su vozili tu hranu nama preko na voz. Jer voz je bio železni kotač i bijela cesta, čuo se je da lupa kad idemo i tako smo išli. Ja sam bio, od 4-5 puta sam bio ja tamo na tom Dunatu, tamo na Kuki, čeka dok su došli sa tim mulcima. A jedan put sam bio i dole na brodu, jer brod je došao u te konobe, a tamo je bila jedna zgrada napravna koja nije bila useljena, ali je bila rivica, a to je bilo između Stare Baške i Punta. I nosio sam poštu. Poslali su me, nosio sam u torbi poštu i tamo sam išao, ali to se sve radilo po noći, to nismo mi radili po danu, ni veza nije radila po danu, ni ništa, sve, samo po noći se je to radilo. Po danu bi radili u polju, a po noći... Jeste, po danu u polju, a po noći se radilo to, da se ipak ne vidi. A spavali. Jer stražu smo vršili, jedna smjena je bila do pola noći, druga smjena je bila od pola noći. Po 2 smo samo bili u straži, sa timi 2 puškice i s time smo to slušali, čekali ako će neko doći ili tako. Ako je neko naš došao, bi ga bili zaustavili. Kad smo bili na straži, javi se, ja sam taj, pustimo ga da ide tamo kod tog predsjednika, Kotara, na sastanak ili šta, na dogovor, da su oni razgovarali, to ja ne znam. Tamo je bila i blizu, isto jedna ženska je bila kuhinju, kad je kuhala ručak, jest, nešto su morali i pojesti, nisu mogli živjeti bez jesti. I tako. Kod tog predsjednika koliko je tamo bilo partizana? Koliko ih je bilo oko njega? Partizana nije bilo niti jedan nije bio partizan, samo mi straža i su bili antifašisti, mi koji smo bili na strani partizana. Cijelo selo koje smo bili na strani partizana, drugo i mi stražari koji smo bili. I predsjednik je preko dana radio u polju, a po noći On je bio kao zidar. Sad on je malo radio za vrijeme rata. Radio je jer je i poginuo kao zidar. Jer je
pravio u toj kutiji, imao cisternu, pa je pravio cisternu, pa je cisternu nekako nije dobro to napravljeno, bilo što ja znam. I kad je dezažmira ploču na cisterni, srušila se je ploča, a on je bio u cisterni. A sin mu je bio moje godište, on je bio gore na toj ploči i on je izbija čekićem te grede i kad je izbio sve grede, pala je ploča na njega i poginuo je. To je bio, tako da je on poginuo. Poslije, rat je bio završen, poslije Drugog svjetskog rata. Ali još je bio predsjednik Kotara u Krku je već radio. Već je radio u Krku. I kako je i kad završio rat na Krku? A 55. je završio to. Je završio, najzada je završio u Krku. Ja mislim da najzada u Puntu i Krku i to su i partizani došli u Vrbnik, te čete iz Senja i ovamo su došli sa borodicama u Vrbnik i onda iz Vrbnika su napali Punati i Krk i oslobodili su Krk i Punati i oslobođen je bio cijeli Krk onda. I kako ste proslavili? Slavlje je bilo, zna se kako da smo slavili, to se je slavilo na veliko, ali u Krku je bilo slavlje, tako kasnije kad je bilo oslobođeno, a poginulo je naših i njihovih dosta u Krku, baš u mjestu Krku bilo. Bilo poginulih, ja ne znam tačni broj, ali znam da je bilo poginulih jer smo bili drugi dan, treći, tamo još su mrtvaci bili, tamo smo vidjeli da su mrtvaci i tako. Da. I nakon rata, kad se vratio život u normalu, što ste onda vi poduzeli? Jeste ostali na Krku ili... Ja sam ostao na Krku, ja sam radio kao isto na poljoprivredi, sam radio do 60. godine. 60. godine sam se zaposlio, osnovala se Tiha i odmah sam išao u Tihu radit. Kako je 59. došao moj otac iz Amerike i dopeljal to auto iz Trsta, je izvezao mi licento i ja sam položio ispit za auto i odmah sam išao u Tihu kao vozač. Sam vozio jednu zastavu, je bilo 620 i to je bila zastava za vozit direktora, za nabavu, stolariju, 35 stolariju smo otvorili poslije toga, a onda nas je bilo samo 10, kad smo osnovali Tihu, nas je bilo 10 zaposlenih. I poslije toga se je razvilo na građevna grupa, smo imali 3 broda koji su vozili pjesak i mornare, sve od Senja do Opatije, sve od zgrade što su se napravili, sve su se zgrade, a tu su dolazili brodi u Rijece, to mi smo zvali Crvena kuća, da se ovo zvalo. Tu su brodovi dolazili i od tuda su kamioni vozili na radilišta kamo je trebalo. A recite, prije nego što ste osnovali Tihu, kad je krenula kolektivizacija, vi ste imali puno zemlje, da. Vaši susjedi su imali puno zemlje. Da. Je se sjećate tih rasprava, je pitanje zadruga nekad bilo povezano sa puno rasprava? To je bila, prije Tihe, to je bila poljoprivredna zadruga Polje, jedna, a jedna je bila poljoprivredna zadruga Dobrinj. One su se udružili u jednu zadrugu Dobrinj i ta je kao da bi propala, onda se je na račun toga već je bi jedan traktor je imala ta zadruga u Dobrinju, onda se osnovala Tiha.
od tih dvih zadruga se je osnovala Tiha. I onda je se Tiha napravila da je tako narasla da smo imali oko 70 zaposlenih. A recite, vaša zemlja je li dio ostao vama ili je sve išlo u zadrugu? Kako je Ne, zemlja nije ništa išla u zadrugu, to je bilo sve poljoprivredno, sve to ništa nije išlo u zadrugu, nije bilo to zadružno, ništa. Mi smo bili zaposleni u Tihi i ja sam bio u Tihi od 60. godine i 60. i četvrte je bio kažnjen direktor, a ja sam bio predsjednik radničkog savjeta onda u Tihi. I onda, kako bi kažnjen direktor jer nešto nisu plaćali, neki porez se trebalo državi plaćati, a oni ga nisu plaćali, tako da je blagajnik uspio u zatvor, a direktor se je nekako izvukao i nije išao u zatvor, a ja sam bio predsjednik radničkog savjeta i ja sam morao preuzeti direktora. I ja sam bio 2 godine dok je bio kažnjen direktor, ja sam bio kao rukovodilac toga, taj direktor i šofer njegov. Kako vam je to bilo? Kako vam je to išlo da ste bili direktor? Čuješ, ja sam bio više direktor za potpisivanje računa i dogovaranje, sastanki i tako održavati i to, ali i taj direktor koji je bio, on je isto radio u Tihi, on je više to vodio, a ja sam bio samo više za potpisivanje i tako slagali smo se. Inače smo se slagali, to je bila firma gdje smo se slagali, a ja sam imao malo možda i čovjek takve narave kojima sam znao saslušati ljude, znao sam odgovarati ljudima. Ne nikada oštro odgovarati, nego lijepo sa čovjekom razgovarati ako bi se prižali pa sam ga nekako ubijediti. Tako sam živi cijeli život poslije u Autotransu, isto takva služba i uvijek sam bio u nekim odborima, u nečemu postavljen jer sam bio takav čovjek da sam znao razgovarati sa kolegama i sa ljudima i tako sam živi cijeli život. Do danas. Ja danas nemam čovjeka na svijetu koji mi neće reći dobro jutro, neprijatelja. Nema ga na svijetu, nisam ga nikad imao. Nikada nisam ga imao. Jer sam znao sa ljudima razgovarati. I tako je bilo. Možete samo reći o zadrugama na Krku, to je isto važno. Kako je krenula prva zadruga, je li na Krku i danas imate zadrugu? Pa me zanima. Nema, otkad su se raspale te 2 zadruge, nema više zadruge. I kad je teško, znate kad je bilo najteže? Najteže nam je bilo 55. kad je, ne 55. kad je završi drugi svjetski rat. 1945. Ako možete to ponoviti. 45. kad je završi rat, onda nam se je isčlanilo oko 20 članova. I onda nam je bilo malo teško. Došli su HDZ na vlast, nama su se 20 isčlanilo, bilo nas je 70 u Polju. Ja tamo... Čekajte, sad sam samo malo zbunjena. Koje godine, je li to kad je HDZ došao na vlast? Da. A to je 90. onda? 91. jer sam ja 78. član, predsjednik odbora bio antifašista. Do 98. A 95. kad se prišli HDZ na vlast,
Onda su nas raščlanili, to malo je ne propalo to i to nas je jako zabrinulo. Onda smo išli ja i moj kolega koji je bio isto u odboru, smo išli u općinu Dobrinj. Općina je bila u Dobrinju kao i danas je, kod načelnika, malo razgovarati sa načelnikom, da postojimo, da smo živi. I došli smo u općinu, došli smo kada se dali kod načelnika i prijavili se da smo mi to i to, on je znao da smo to i to, ali da smo mi to, da smo se došli javiti, da smo još malo živi i tako. On nas tako napao ružno, da šta nas nije sram, da šta smo došli tu, da odmah da se vratimo, da se vanka iz prostora, da tako nas napao i mi smo se povukli, a ja nedužan sam se malo zaustavio i kažem mu: gospodine načelniče, ako ovako nastavite u vašem radu, vi ćete malo sjediti na toj stolici. Ta stolica će ostati prazna, da znate. I išao smo na vrata vanka, mi smo to raspričali našim članovima udruge, svima to se razglasalo na sve strane Dobrinja, da nas je potjerao načelnik i šta je bilo. I sve to je, i tako se je dogodilo da su njega izbacili bili. I onda je bio poslije sljedeći načelnik i sad je ovaj načelnik koji je danaska već 4. mandat dobio, 4. mandat je načelnik, jako dobar je. A ja sam nasledi predsjednika antifašista od njegovoga deda. Njegov ded je bio predsjednik antifašista, onda sam ja nasledio, bio sam 20 godina predsjednik. Onda sam ja me malo bilo dosadilo, onda sam ja rekao da bi malo prestao, da bi kod drugi bi, pa smo drugi baš je nasledi moj šogor, jedan od žene sestre muž je nasledio. On je bio Bosanac, ali bio je član partije i dobar je bio. I tako sam još danas član. I ja mislim da ću biti do kraja života. Ako ne mijenjam mišljenje, ako ne izgubim mišljenje. Je se promijenilo nešto vaše mišljenje ili nije? Do sad nije se promijenilo. Nije se promijenilo, samo malo mi se ne sviđa ovaj režim današnji. Ne sviđa mi se ova svađa u Saboru. To mi se ne sviđa. To nije lijepo, to nije dobro. Tako se nisam ja ponašao kad sam bio predsjednik antifašista, ni u firmama, ni tako, nego na lijepi način to rješavati. Ne možeš danas kao predsjednik tamo potjera člana u Saboru. Ma kako, on ima sva prava, on je potjera ne člana, nego ne potjera svih onih koji zastupa taj član u Saboru. On treba nekako lijepim načinom to rješavati. Ako on loše priča nešto, mu dokazati da to nije tako, da to je tako i tako, objasniti mu stvar, da ga riješi na lijepi način. Ne na ružni način, vanka napusti sastanak, ne možeš doći sutra na sastanak. Ma čekaj malo, ma kako to može biti? To ne može ići. To ne može ići tako. To je ružno. Tako. A drugo, ova krađa. Ma to je nemoguće. Ova krađa koja se stvara danas a ja to malo slušam tu televiziju, ne malo nego dosta, sada malo manje radim, pa slušam televiziju. Nikada još nisam čuo, samo sam čuo da su toliki milijuni ukrali, ali
da su te milijone vratili. Da su te milijone povratili. Negdje su te milijone, negdje su. Tih ljudi, tih ministri pritisnu da oni dokažu gdje su te milijone. Gdje su uložili te milijone? One su na nekim računima tajnim, to se ne zna, to oni samo znaju. Ili su naslijedili u neku nekretninu ili nešto su naslijedili. To oduzeti, da se to vrati taj novac. Opet je bio. Ne, ovako priča se priča kao i Sanaderu godinama u zatvoru, a gdje su milijoni se ne zna. To mi se ne sviđa. To mi se ne sviđa. Inače, drugo moramo uzeti šta je. A šta kažete o promjenama stava vlasti prema partizanima i narodnooslobodilačkoj borbi nakon 90. Što na to kažete? Ma kaže na to, i tu smo bili nepošteni, jer HDZ uvijek priča protiv. Ali ja sam napravio kuću za vrijeme tog vremena kad je bilo Jugoslavije, sam bio zaposlen i napravio sam kuću. Bez kredita, bez ništa. Imao sam šogora, zidara, imao sam punca zidara, 2 su bili. Imao sam njihov jedan kolega koji su bili obrt, moj šogor i taj su bili zidari, imali su obrt i oni su radili. Ja sam svih platio, ali sam radio onoliko koliko sam zarađivao. Rekao bi bio šogoru, Nikola se je zvao, Nikola, više nećemo, sada ćemo stati, jer više nema novaca. Ne, mi ćemo napraviti što smo napravili, što imamo napraviti, a mi ćemo tebe sačekati, mi znamo da ćeš nam ti to platiti kad zaradiš, mi ćemo to sačekati. I tako je bilo. Tako sam napravio do prve neke kuću, uselili smo se, pa smo stali 3 godine, pa sam napravio gornji kat i završio sam kuću. Bez kredita, bez ičega. Tako, ja ne znam. I tako je bio život. Puno sam radio od kada sam bio dečko od 12 godina, kad sam završio osnovnu školu, sam počeo raditi sa tim volovima, orat, raditi prijateljima, pomagati, prijatelji nama kopat vinograd, kopat kukuruz, sve šta je trebalo. Jedan drugomu smo vraćali, nešto su plaćali, kad su imali, koji je imao i tako dalje, koji je bio zaposleni za Drugog svjetskog rata. I tako dalje je bilo. Takav život je bio. Težak. Nakon 90. širom Hrvatske je srušeno više od 3000 antifašističkih spomenika, kako borcima, tako civilima. Je li neki spomenik srušen i na Krku? Pa, nešto je povređeno. Bio je u Šilu jedan spomenik koji je bio srušen u Šilu. I drugo, baš i nije. Mi smo imali u Hlapoj jedna tabla, je bila samo na tom domu. Tabla je postojala i danaska i tabla stoji poslije Drugog svjetskog rata. Je stajala. A srušena je u Dobrinju, je bila srušen zvonik, srušena je bila škola, srušen je spomenik, sve je bilo u Dobrinju srušeno. To su došli Njemci u Dobrinju, jer je bila neka proslava u Dobrinju i oni su došli iz Malinske u Dobrinj, gdje su ih vidjeli da idu Njemci, to je bilo javljeno sve, jer to kad se je vidjelo da idu, kad su bili Njemci u Dobrinju, već se je u Hlapoj znalo, a u Hlape već je neko išao u Županje, u polje javiti od nas, dečki ili veći, javiti Njemci idu, skrijte stoku, skrijte se vi i tako dalje. Svi smo se skrivali, ki smo bili. I takav je bio život.
koliko ja znam. A šta mislite o tome kako se antifašizam danas tretira u Hrvatskoj? Kako se narodno-oslobodilačka borba danas tretira? Ma ja mislim da se tretira dosta dobro. Mi se čini da se kao tretira dosta dobro, jer slažu se kao ovdje sa općinom, sa Rijekom, sa Dinkom, sa Krkom. Dinko dolazi na skupštinu kad imamo skupštinu otoka Krka, a Darko Fanuko koji je predsjednik u Krku, s njime se slažu se, idu na izlete, se ide i tako dalje. Sve. Ja više ne idem na izlete jer malo me to oko muči i malo je starosti i tako dalje, ali sam išao. Dok sam mogao, sam išao uvijek. Tako. I šta očekujete od budućnosti? Za sebe? Šta ja znam, za mene je kratki vijek jer su godine tu i onda je to kratko, a za mladih mi je malo sumnjivo. Mladi, ne znam, slabo se radi, poljoprivreda je, nema više, jedino Vrbnik radi vinograde i sve tamo su ti vinogradari koji otkupljuju i tamo oni živu sa vinogradom i s time. A drugo se je zapustiti cijeli Krk, zapušteno je. Jedino maslinjak se održava, a drugo ništa, sve je zapušteno, sve je šuma. A mladi slabo rade na tome, svi hoće u škole, svi se iseljavaju, neki se iseljavaju iz našega mjesta, ne, ali svi okolo vidim Slavonije i sve napuštaju Slavoniju i sve i bježe u Njemačku, sve države, kad je bolje, a kod nas, ne znam, ne izgleda mi dobro. To. A šta je bilo s vašim vinogradom? S našim vinogradom, mi smo jako zaposleni. Ja imam 2 sina, oni su bili zaposleni, sad su bili poslije privatnici. Moj sin jedan je vozač u hitnom službi bio, do penzije, sad vozi kao taksista. Jedan sin je bio, radio je najprije u Tihi, poslije je radio u općini Krk, pa poslije je bio šef autokampa Ježevac, pa je došao rat, pa je ono bio na slobodnih danih, pa na dopustu, pa se išao sa jednim vozačem voziti za Njemačku, pa je to vidio neku marku, pa je kupio kamion, pa je kupio drugi kamion, pa se bavio s tim kamionima, pa je išao u penziju, pa je kupio jedno zemljište na ulazu u Krk. Kad ulazite u Krk, prva marina koja je sad kod novog jednog pumpe napravljena, to je njegova i tamo je njegov sin je zaposlen i radi i oni održavaju tu marinu, ima preko 100 brodova je tu parkirano i od toga je u penziji i rade i živu i rade jako puno. Svi rade, ja sam radio, moj ded je radio puno, pa ja sam radio puno, pa oni rade jako puno. A u vašem mjestu isto su vinogradi zapušteni? Ma nego šta, sve je zapušteno. Sve je zapušteno. Mi smo imali, to se od Dobrinja, pa dole do Čižića, do Solina, sve, to su bili sve vinogradi kao i Vrbovsko polje. Sve su bili vinogradi. Sve je zapušteno, ne možeš sad ići. Sve je zapušteno. Možda je 2-3 mjesta 5, neka je 5. A ovce, neki još drže ovce na Krku? Ovce još ovce na Krku je puno ovaca, Vrbnik, Baška, Dubašnica, Malinska, mislim,
Dubašna, Malinska, svi imaju još ovce, Omišaj ima puno ovaca i tako, ovce još održavaju, ovce se još pasu, a volova ima malo, volova je bilo na Krku jako puno, sad je malo. I tako. A što bi vi, evo, da može biti kako bi vi željeli, kako bi život trebalo organizirati na Krku da bude bolje? Ne znam vam šta kazati na to. Jer kad sam ja bio to u Tihi, onda smo imali 35 stolara i radilo u firmi koja radi i danaska još, to je sad Mikić preuzeo tu stolariju privatno, to radi još i danaska ta stolarija, ali više građevna grupa radi, ti građevinari rade, ali malo je stolara više mladih koji bi trebali biti stolari, postolari, zidari, kovači, nema kovača, nema zanatlija, slabo zanatlija se radi. A prije je toga bilo, u svakom mjestu je imao kovača i svako mjesto je imao po 5-6 zidara i sve. Danas je to jako slabo, malo se zapošljavaju u tu radnu snagu, više se u škole, i to mi baš ne sviđa se, kao bi trebalo biti, po mom mišljenju. I takav je život. Pa evo, jel imate onda neku poruku za mlade? Šta? Imam ja poruku, ali neće da slušaju. Moji unuci, ja imam 3 unuka, svi rade. Jedna unuka je odgojiteljica, dve unuke su zapravo, ali jedna je udata samo, pa je isto odgojiteljica. Jedan unuk radi u hitnoj službi, vozač je, jedan unuk je radi na osiguranju radi i sinovi su u penziji i svi rade, svi puno rade. I tako. A još da vas pitam za antifašiste na Krku, šta njima želite? A njima želimo dobro zdravlje i sreću da im nastave ovako kako sada mi se čini da oni su dosta pojačani dobro. Dosta pojačana organizacija u Krku, u Puntu, u Baški. Samo Vrbnik je nešto slabo. I Malinska je bilo slabo prije, a sad po ovom načelniku se je malo ispravila. A inače Omišalj, Dobrinj, Krk, Punat, Baška, to su jaki, to je dobre organizacije i dobro se vode i tu ima puno ima. Tu je dobro. A Vrbnik je puno HDZ, oni tamo uvijek pobjedi HDZ u Vrbniku, a i u Malinskoj. Teško. Sad po ovom načelniku se je malo promijenilo, sad ovaj načelnik, jer u svakom mjestu jednom put godišnje bude godišnja skupština u jednom mjestu. Sad je bila u Malinskoj ta skupština. U Vrbniku slabo, načelnika su napali da neće oni toga u Vrbnik i toga da njim dođu antifašisti u Vrbnik i tako, a u naše drugo Baška, Krk, Punat, svi to rado primamo.
Svi to rado primamo. Da. Evo, ja više nemam pitanja, ali ću vas pitati da li bi još nešto dodali, da li još nešto želite reći? Ma ja ne znam, ja sam toga fan ispričao i ne znam šta sam ispričao, ni šta bi imao ni ispriča. Ja mislim da sam dosta ispričao koliko ja znam, već malo me godine ubijaju, da je to malo ranije bilo, možda bi još nešto imali, ali tako je bilo. Uglavnom, Hlapa je bilo glavno mjesto na Krku, budući s time da smo imali načelnika otoka Krka na Hlapovoj. I on je prima sve načelnike iz otoka Krka. Svi su dolazili na Hlapu, svi su Hlapu držali na glasu. Sve je to bilo. Hlapa i Polje su bili najjači na Krku za vreme rata. Najjači. Tu nije bilo neprijatelja, kako vam kaže, samo u Polju bi samo jedan, na Hlapoj nije jedan. Nije bilo, u Hlapoj smo tako složni bili svi. Smo složni bili jedan za drugoga. Svi nisu bili ljudi, neprijatelji jedan s drugim, svi su surađivali jedan sa drugim, svi smo bili prijatelji. Svi. Šta mislite što je tome razlog? Kako to da ste bili tako složni? Ponašanje jedan s drugim. Ako ti se s susjedom ponašaš dobro, susjed se sa susjedom ponaša dobro, tako da smo se svi slagali. Svi smo se slagali, dogovarali. Žene bi se bili sakupili u selu. Jedan, kod doma je bio jedan, to je bilo na okupu selo, jedan stan, veliki hlad, jedna akacija velika, jedne klupe su bili, tamo bi se bili žene sastali, pa bili pričale žene, kad je bilo bare nedeljom i sve jedna sa drugom i tako, muškarci, imali smo jog za kulanje, imali smo u tom domu, dom smo napravili mi sami još za vreme stare Jugoslavije i onda smo igrali karte, tamo ovamo smo se kulali, tako da smo svi bili zaposleni, svi smo bili jedan sa drugim. Popili nekoliko čaša vina i tako smo zapjevali i tamo smo bili. Tako smo bili svi. Znači, okupili bi se, niste imali nikakav kafić, nego ste lijepo tamo sjeli? Samo bi bili sjeli, ženske su sjedile, muški su se kuglali, stari muškarci oko tog joga bi bili sjedili, prigovarali, zašto nisi bacio ovako, zašto nisi onako, i tako je za drugome, ali ne u ozbiljnosti, nego u šali. U šali smo to sve radili, u šali. Igrali po 2-3 stola, igrali karte u tom domu i tako smo se slagali. Bili smo složni. Koje igre su to bile? Trešete, briškula i to. Trešete i briškulu smo igrali samo. Samo trešete i briškulu smo igrali. A kugle smo u jogu valjali na drvene kugle su onda bili. Jedan stolar je bio tamo u Hlapi koji nam je pravio te kugle drvene i s tim smo se, kad smo im razbili, bi napravi druge i tako. A je li još kuglaju i danas? Da, još i danas je. Ali samo slabije kuglaju već, slabije. Ima ta grupa, te grupe su Šilo, Polje, Dobrinj, imaju Malinska, Čižiće, sve imaju te grupe koje kuglaju još. Svi se natječu u tom kuglanju, ali i kuglaju, svaku nedjelju se kugla. U Rosopasno, u Krasu, u Gabunjinu, sve se kugla, još da te kugle vole balat. A i karte igrat, tako je loše vreme, ali karte igrat. Ali mi imamo u Šilu taj jog gdje se kugla je pokriven. Pokriven, onda može se i po kiši kuglati, može se i po nevremenu i po vremenu. I tako. A jel se i žene nađu tako ko nekad? Molim? A jel se i žene tako nađu ko nekad? Ma i žene se nađu, one žene idu na kavu, po gostiona imaš
ili 6-7 u Šilu, barem, pa idu na kavu kad idu i tako se jedna kod druge i razgovaraju i tako. Susjedi i prijatelji i tako. Hvala vam puno. Hvala vama na pitanjima. Šta sam znao, to sam ispričao, možda sam nešto i ostavio, ali to nećemo za drugi put jer ne znam. Ćemo... Danas smo snimali i ja se nadam da će uskoro biti postavljen i taj dio u muzeju i da ćete onda i vi tamo nešto na videu reći onima koji dolaze poslije vas. Dobro, hvala vam lijepa i šta mogu drugo kazati. Bili ste... Hvala vam puno, samo još časak sjedite da naprave još jednu fotografiju. Dobro,